Bia Kamal, ner mala kenyam. Uh, en mi bana len gwasa me uh, gwad mi shi wang, mi shi maja wang. No no, shi maja mo shi wang. En men bana kulin gwasa me mi shi ale dot sukni gwas kel no ngarik. No, jenda na bukon len gwasa me. La ngwana mi shaka dot gwa kel, shet ke dwel ti sha dot gwas kel, tungwan ti sha dot gwas kel. Mi shi tekaring mi shi tuok la be je lungo no ba ka luang kam lwa ka jenda na gor no bukon nywa kel. Bukon ku ling ka do bara na che tuok je na me are wi ka so Sudan chimnen kona mon ma che mo din nen ma che wonok tole. No no na me are tuok en tu ka me shimach che ro da kep chimnen karab no mon yal gwasme. Bana kurai ko ngumi jek ko de ngwan de ga dot gwas kel. En fire outbreak me menen yana me tuoka ka Wilton we jana you know en maje ma point de che dulung wan lung chaka wang you know chaka wang ko dulung wan chaka dot gwaskel chicken te gole cha don ko gwaskel na na mo gore gwano cha te yani chaka diala ko gwaskel ko me chaka dot gwaskel men butuok ko bi jen gwada mo ke limite ka miche tuok ten bo maje mo bete diala to kan dial baka wang goro de na diken kona cherken mono kan tungna diala ti mo waga lat gwaskel ngum butuok you know na me show we jana karwade show ka Wilton karwade were we ka Sudan kele ken ramlinga monen o kan tungna yala gwaskel ti jalat ke dul yane miche te ka kele shen ki dul yat ka bo gwat mishi crowded ka dul tungwan mit changa shoran che chot ka je chimnen yana monen me gwat mishi crowded rong miche tuogo no mo tele mala ken changa dana chirek de cheben ke miche maj miche wang mo goro de na de kan rodian lele ra kari ga mo kana tuong ri mo kana tuog de na mo de ri aleka ko de na mo de je wuj na me tuoga ka warap state wajen che dul chaka wang che tungni chaka wang wa che resident mo ke liu che je wang okay anyok man cha anyok lat bo gwa same ke jen ler ko kon lat me dot tung no gwa ke li chagwa man lar yi jenen wa gane den kon no wang dor ken gwa mo ke wang ka tu ko mo wa ke ne den kon chi kwak Sudanis ni chikan ka kwal ko Sudanis te kon ya kwagen kwal wa ken ken ga wal ala nyin ken ken goron ba ga cham la do la wang so na mo kel wa jen dana wang ka kwak tong wang ken ka to ko ken de ti wa te ken ka wal okay jel do bana shalat keje chana na minkwen the same okay a fire outbreak is reported at Madeira suburb in Wilton just this afternoon. It is said that the fire has gutted some houses in the area. The cause of the fire outbreak is not yet established as it continued to spread to other nearby houses. No casualties have been reported. Last week, the same sudden outbreak of fire also happened in Warab State, burning down houses and shops, which led to residents claiming that it was the stolen Sudanese Arab good which was burning down the house. Wake kwak Sudan te kona ya kwala kenden kona wanka gwada mone gwaya waka jan mi kona gwas me dor sugne gwas kel no ngarik shen kelo ben ko ne ti ko tegen ka wal ko cha ko ken cha get ne donga ken ti kona wang tin wang kwa kere dul ko cha la do shi wang ma karwar shi wang chi wang mo men te kwak te re wi ka warab ko do be dan gwaya jan an go re nywa ye kel bi ataka mal